ukhona nje into engangiphethe kahle futhi nje enginyanyisayo nje yazi lo mfana lo okuthiwa uMthandeni kahle kahle angimazi ukuthi ucabanga ukuthi ngiyini mina la kuye yabo lo mfana lo usukela ingane yami wayithuka waqhamba amanga wathi uyikhulisile yabo emva kwalokho omama abahlola lengane le bayithatha bayoyihlola befuna ukuthola isiqiniseko sokuthi lo dodo okhulunywayo lo mfana ukhona ngempela yini yabo babethola ukuthi awukho labo mama laba bavule icala wajika lo mfana lo wathi mina ongimvulele icala engiqhambela amanga ngangeke mina ngimvulele lo mfana icala ngalokho ngoba ngiyamazi ukuthi ingqondo yakhe isebenza kanjani lokho into angenakho lokho akanakho nje sidalo yabo ngoba ngangazi ukuthi mangingamvulela icala vele lizomudla ngoba wayekhuluma umbhedo lento ayekhuluma wayazi kahle naye ukuthi ayikho yabo so ngamiyeka mina ngathi ngakhuluma nezinduna ngathi ngicacise sicime leli cala leli singaqhubeki nalo ngoba ngibalekela ukuthi lengane le bengisenhlelweni zokuyemulisa yabo ngazi kahle ukuthi ngizothi mase ngiyemulisa nesehliwe icala ajika qamba manga ngathi ngiyemulisa ngeenkomo zakhe lo ngiyemulisa ngemali yakhe so isona sizathu sangenza ukuthi ngithe induneni aselikhansele leli cala yabo kodwa kahle hle ukube laqhubeka lazomudla ngoba wazi kahle ukuthi wayekhuluma umbhedo eqambala ingane yamamanga ngoba efuna ukuhlambalaza mina yabo so manje sengimbona esehamba ekhuluma izinto engingayitholi kahle balushukela ekhuluma into engazwakali kule show yakhe le ifaka igama lami efaka nengane yami lo mfana lo akabazi abantu ngiyambona ngithatha kancane mhlawumbe ucabanga ukuthi ngilezi intatheli lezi ahamba ezishaya ngempama ezenzo magoti bakhe mina angiyona ke lo nhlobo leyo yabona Mthandeni mfana wami wala sohlangana khona ngokufundisa abantu wena awungazi kahle kahle lasohlangana khona mina ngokuqhumisa ngempama nje ngidaxe ngemvumo ukukhombisa ukuthi uyingane umfana ayikho into ongayenza kimi so qhubeka kana lengqondo yakho ngiyakukhoza mfana wami ngiyakukhoza ngikhomba ngomono ngiyakukhoza ungacabanga ukuthi nje ubuhlezi ukhuluma lezi zinto anyana uyikhuluma engomeni zakho nje ngikuyeka ngoba ngikusaka ngikuyeka ngoba ngisuke ngicabangela umsebenzi wami futhi kwesinye isikhathi uyaqasha uma usanda ukukhuluma le mbhedo yakho le ngize ngiye e-studio ngiyobhodlela khona kodwa one day ngiyakutshela sohlangana one Slimana day sotholana mina nawe ngiyakutshela boy.